ናሽናልና ተኸታተልቲ ልሙዓት እውን ብሓድሽ ትምህርቲ መፂና ኣለና ናይ ልሙዓት ትምህርትና ዝኸውን ክእለትና ንምግላጽ ወይ ክእለት ንምግላጽ እንጥቀመሎም ሜላታት ወይ መጋለጽታት እዩ ዝኸውን ወይ ከዓ expressing ability in English so ኩሉ ግዜ ክእለትና ንምግላጽ እንተደሊና can could be able to ዝብሉ ቃላትን ሓረጋትን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ we can use can could be able to for expressing ability in English أبنت نترينا can you lift this table can you lift this table نزوون برك تلو على تخلو نزوون برك تلو على تخلو can you speak English can you speak English إنجليزية مزراب تخلو نمالنا مالتي ويكا can you help me can you help me كتحجزني تخلو كتحجزني تخلو will you be able to come to my birthday party نابناتي لديك تمت تخلو نابناتي لديك تمت تخلو are you able to play soccer are you able to play soccer كعصو متصوات تخلو so are you able to كنولتلنا تخلو نمالا كل مات قطينا نريم تاعيو expressing ability خلتنا نمجلات وي خلتنا نمجلات نتكمل ملاتات مالتي I can speak 5 languages. I can speak 5 languages. حمشت ቋንቋታት ምዝራብ ይኽእልየ حمشت ቋንቋታት ምዝራብ ይኽእልየ I can swim 2 kilometers. I can swim 2 kilometers. 2 ኪሎሜትር ምሕንባስ ይኽእልየ ንማላ ክልልና ማለት እዩ ወይ ከዓ I will be able to see you next week. I will be able to see you next week. قصال سمون كرخبك يخليه مالتي I will be able تلنا يخليه مالتي so I will be able لكم دسر لكم نجار كتزاروا تخلي مالتي when I finish this course I will be able to find a good job when I finish this course I will be able to find a good job نزلت مرت مسود أخو صبوا صرح كرك يل مالنا مالتي